Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Ka Sorkar Meghalaya hakala sngi ublay kalaban bana bakala jiet yo Dr. Laja Ram Bishnoi IPS komu Khliehduh jong ki Pulit ke Jylla lane u Director General of Police. U Dr. Bishnoi u de u IPS jong snem kha khandai spa khandai phuai bat hadu menta ulong kum u Special Director General of Police ha ka Jylla Assam. Thung yo Dr. Bishnoi kalalong hadian bun banai ba ka Sorkar kalabu i kong ida shisha nongrang kom ka Special Director General of Police Maria Shongthad u DGP Barim u R Chandranathan. Nalor kata u Dr. Bishnoi u lalong way na ki balapau kerteng ha ka thop balapan create da ka Union Public Service Commission. Kumba Philip ba DGP Jamila Shongthad like wait to upnai December Araja way. Haring kata mula yapha ya kerteng ban empanen ban nong di full time di DGP hapok aspek ini hak syaka UPSC. Bat ka UPSC kala recommend ya likely kerteng tiba winje napden kita. Ka Sorkar minta kasih kala pemi ada ba ya Dr. LR Bishnoi RR 1991 la ban aponyo kum DGP bat mai jong ka state ke